Wo matchofo no way. Wo wakola na efe ni kejesi no. Wakola kejesi no onya sound boy. Busa kejesi so ni Kofi Wanwan. Wakola kejesi na no nche no. Bigger question bisa omu se omu ni Kofi Wanwan. Mitumra na machire usie o. Busa kejesi sa ashta o I3 onim ho. Hwa. Oni ima ne branya sofo. And on no sin do the kejesi. I will be a two kwaya kotena broni krum wa jiudi nana jisika toprot nana jisika sifie mame enye dan yo sifie mame nana man ho so waduru nkran se okoye doburu moni ade usu nya soja fo buo mu unya police fo buo mu unya lawyer fo kra utimi buo mu intidie bio because enipa na ba duru so no hankara ena yekoka obi koye case a yes spiritual thing sunsun asem Ghana mumienka no krenchire obi o se wagye sika afiri obi nsem se me ye doboro moni amaw me ye sika duru amaw ne nipa na ntumi anye ena eni ho no mamra no so oman ne mra nkyere se ye doboro moni wo Ghana hakora yetene ye ntwa sika wo Ghana ha ye twenso obusompoko Switzerland ne wiase nyina atwa sika firi Switzerland adai senka Ghana no kora ye adwuma sede ajagifuo bi me fa kwanya we so bogoso district court wo goso no judge awo ho minyimu dini na mate unwuma pa abrante bi ose wo ye ayi dobru moni wo ho no mo a wajeli no bosumi nsia osesei no okodam bosumi nsia no wa ya de pa judge awo goso meba mepebre ne mabehwehwe wate Nyankopon nhyirawo sana goso manhene na nakosi bosompra Nyankopon nhyirawo sana na wonso so nsemfo ene nkwase asem so wo wasase so wate ase Nyankopon nhyira na nakosi bosompra goso manhene adofo no mumia ka no krenkyire nipa agrada atenase diatem si mema kwasea sore so bon ho sekire mina sebi enya ado sebi ekuso oda ba ma achi oh Ghana na wasa wie abekase wo yakwani di hye kwofue enti agrada egu manim asese mu kro no monteye kwofue agrada egu manim ase o sei mu kro no o mu kro ni gidi mbone enam agrada aso no kwofue monteye na moda woromani die ni ahobrase kwaso na wojojo nchie be ma wada agrada achi atenase ama agrada di asofo atem agrada di nipa atem o my Ghana adai ye no one say na amene ye no one say na amene ye no one say na amene ubedi obi atem ubeka obi asem udo ye kenka bi abusua midini odi Kofi Nkwanta me pacho uba so a share video no na me pacho montage osofo kwabra asua mama me kwabra siama ajakoraja movement montage ne mami sesia na me pacho se mubetimi atage police administration montage ne mame na monfa video ma IGP mame yewura IGP me ka kire wonfie mienu nie se me Kofi Nkwanta hwehwe me nyuma ne mabrabom mi odifo mi wo mi nyuma masa biebie hwehwe mi nyuma ne mabrabom ne hwehwe agrada nso abrabom yewura GP mfie mienu ni o 2 years ago ana me ka asem we me ni yewura otwinoko na yes I interview no obi ntage otwinoko mame video ne de Kumasi ahimfie omo Facebook no so those days no otwinoko wo Kumasi FM ene o wagenko FM obi ntage otwinoko mame yewura kwabena sare obi ntage ne mame na montage abasiri wa onso obusua FM montage sadom ne mame bragada di matam to me ho sai me radio station interview mi nyinara ababa yanka sasanso muni pa bibribia otwinoko program no so nkoa ene bia ababa wai ekasaye abusua me kanu kredi a kire o my Ghana o
Se yanka no kranchire wo man Ghana yanka no kranchire nipa wo man ni mu a abusua o man ye bedi edokon kwa hwe na no awre hosem a esi e wo kaaso a awre hosem esi kaaso a mi bisa me ho se de esi wo kaaso a no so enti senka ye me ba enka me ye den awre hosem esi kaaso a no eye me ba enka me ye den Ghana adan yen kan kura nchire nipa. The system must work. Aya Ghana on sebi nya do dia man ho kwan na wo dore mo. Dia e man ho kwan ya na wo dore mu. Ama Ghana na ye nim ni nya nie. Ene kwahia pa bia asore a me yesusum nyuma ododonchie bia asore a na me wo yesusum nyuma esan wo haw ne amane kakra de nipa so nti nipa bi so adwene mu ha ompa adwumaden aye nti I don't know. Mr. Montague Police Administration, mammy. Me here 1K on Facebook. The entire Montague Police Administration. Na Montague parliamentarians ni bi mammy. Lawyer ni judges bi wa kwenya wa. Mr. Montague mumraso. Se me kofi nkwantabisa. Me di mitiji achire mama o man no a. Na da chinchiri ma fantoma pefra aye. Me say Montague Police Administration, mammy, say, see, I will be wakwenya, minim said the musi yeno. And you quay a mobet me a first summer, ye raji pinsaka video. Me say, me kofin quantabisa. Me dimiti jachrema, and my Ghana na ye ya. I'm ready to do it. Because me mesusa. Sebe ya dati omubedi ye anya hoto wo man mu yenka no krenchire nipa ene ojojonchie bia sori a oso yesunsun nyuma kwahia pa bia sori a oso yesunsun nyuma amane kakra de nipa so nti nipa ntua na mon ene na akoye sika edie na ekoso Ghana edie na ekoso Ghana me say me pacho se wutimi tag police administration na mon send mami hu sa tag wo mu ana koya mo betimi afa so ye wura GP ne sabeka video sa konya bi wo ho no mo ya mo mami hunu Ghana Kwame Nkrumah sori gina konkonde ma o man no asanteman ye na ya asanto asore ekonkodene enti ya boss amrane se kokro yinko ya asanto babasia minim sa anyom no to so tiase wo hunyum na me pato no wo konkodene de ma o man no wo gi asanteman di si ho o babasia o enti se me kano kra kire o man no na yensen na ho aya bakosem ama o man na nya asumdua eye Enkom se urade fa me so mini difo Ghana urade na me so se enkom sa grade bejaya kom na ni dwumadi na ba wieye enti Ghana fo mo mani na ho ma baba yi si so di matem to me ho se me nkwasea hwe ni monyamfo te se me hwe kukurodufo te se me hwe bema mu te se me odi matem se me nkwasea abra wo se bema danachi me say ye ura GP Wada wuro mani die ni ahobrase kwan so enkomo ho yewura GPA me se obi atimi atage na mame ana obi atimi atage yewura GPA mame ana motimi atage police administration no motimi asende ama wo mu yewura judgefo motimi asende bi ana motimi atage judicial service no motimi atage bi amame ana kwanya mo betimi amana baso ahwe video no motimi ata mon fasa kwan ni so bi mame aposo monye sa adwuma ni bi mame se me kano kura kire o man no no o man ni nya bia pa bi gina ebesi o man ni yie yen kano kura kire wiase yen kano kura kire busua nipa bia ni wiase nya Ghana o muntie ni yie abusua nipa bia ni wiase a wasi wo tumi so betimi ayesika gari dabida nipa bia ni tumi wo Ghana wiase so betimi akomande sika agufom dabi muntie ni ye ade abo nipa manipa adwuma ye yie ni so bebo adwuma ho ban wo be ye adwuma dene
ne sumsum ta wadwuma wo ye achi ne wadwuma ye nkoso sikaduro ba ko pe ne wo wiase agye se wotwa obi ti gye se okum nipa gye se okum obi enti so obekaya obro no ne ukrom yeso obi akokum onua obi akokum ne ba obi de obi akogye sikaduro enipa nkasa no uyiska ne kire ne awurade sunsun na bofo ena me direct me. I was directed by Holy Spirit and angels. Awurade abofo na akire me kwaya awurade fa so bo nipa ntina mbe kire nipa yase ne be kire nipa ye bobia nipa nkasa wo hwem no uyiska uye god ena wote ho tie ne ye enu ntide nipa uniska na wo yare no onse uniska na wo yare me yare me ntiapo takuni simpo bi ba obotuma na ho ato sa na wi asete wan kasa no yiska entu unisika na wo yare kakra be di obotuma na ho ato secret ewum no entu onse Ghana mamra ne kire se onipa bi ani ho kwan so owura ye cemetery ana okwa sie kotufunu without police permit anasa adokotafo nim de ne adokotafo nsa wom na banbofo na policefo amakwan me pacho so atesa abakosem no. That is the secret. Onipa bi ani kwan wo wiase enti ye hwe ye kuro ye bro no mantemo a yatena pen na enka ne sensuo to a kane nsuo to a enkronkro ni bia bemben asiye no ubohunu se obitimi tase gold ana obitimi sesa gold ho me pacho wonti bi da wonti bi abakosem da nipa nkasa wo ye gold sika wo wumu awurade nyankopon de fam do tie na nwini nipa ena ohome nkwa home digu wo nipa mu ena onipa ye wo krate asefo awurade fa me so de nkomse ba wiase emfie miense ko ne nan nie tie ni yo abusuya ena ababa wo bon ho mra ne sa agrada Patricia Siedua betne TV so be di matem trofo semen kwasia di me yiratem di mabusuya di me matem poto na urade so so makoma mankasa mi jawo kono matete nyankopon se ono na afre me no na de nkomhye ne ma me de urade nkasa mi so de wo pesa nkomhye na Kokumasi online TV sesia on YouTube edaho anasa Kwankwantabisa TV on YouTube edaho tieniye abusuya muntieniye abusuya muntieniye o misi kohonom edaho omaina ye wo mu no misi sedie no kreda no omaina mfranto a misi montagi police administration ne mame muntimi nya abusuya mesremo montagi ewura GP mame se obi etumi ko wia obi 2 Ghana cedis obi ko wia obi 1 Ghana cedi obi frodo obi mobile money kapre na oman no anamretim di nipa na potum dia Ghana muntie yemra ne nkyere se obi atimi twesta wo Ghana ena muntie this is not a matter of spirituality and spiritualism sa oman no mpanifo pese omudi omunkwamen oman ni mo bambofo pese oman ni mo djua mo ma no kranya adwuma aha na mse mo ntage o mo ma me no na afa na me ka no kra na kire nipa me bia nsem a me beboso a kire mo me se obi ko frodo obi mo ba mo ni obi bu obi kalabule obi hwia obi ade ne se mra ne tim de ne kotum emra ne twe na so e ma ne ye dia Ghana fo mu ntie nyina sabre obi a wotimi bia nim se oman ni mu mra ana bambofo akote agrada afra na baba na omu ade no Ghana omu ade na afra na omu ade no a ofre no ho agrada wo ye konfo no konfo watwi ponso konfo premai muntie niye semra wo Ghana etimi no obi a obu obi osisi obi owia obi edi nemra na ntimi ni ababa wo ye ni asia o my Ghana muntie niye o my Ghana posifo ntie ye wura GPT ne tie niye se o my no mra wo ho
na ye no kure trodo se oman no mu mra etia dobru money obi antimi ntwa sika wo Ghana ha ma obi na konfo ba wo so de agrada so ye sika duro wo ye dobru money eye sika gari na obi magibi muntie oman Ghana mpanifo misenka mepe 1k o kare baka sutaya mise share ekwan be na mo obi betimi afa so amani nua bi atumi abaso me wonsem ka kire oman Ghana me ka wi amapon misenka nipa no baso besa 1k a me ka wi ya na masore ko mini nipa awurade na me so den kom se ba na me sei na awurade si besi yenye sei ansi a yentwa miti me sei ababa wo so de agrada semra wo man Ghana na se mi ko fin kwantabisa mi kutaka na me driving license I spy na mra ne betumi ni me madi ama na yeyie me boa sesa na mra ne tie ana se traffic light asokoko na se mra no betumi ni me adi a mi bisa o yewra GPA di obi busa me na mi busa o enti agrada wo se chema wo Ghana na yewra mi bisa o Ghana santwerefoi Ghana bambofoi anasa judicial service foi agrada so chen wo man Ghana na me kan Israel nyankopon tam no kore semra wo Ghana nesemra ntumi ni agrada ni a yewra GPA haish metumi hofo Ghana se ye no krese de moka no oman ne mra kire se onipa bi ani Ghana ha a obetumi atwa sika ma obi na mo hwehwem na ye no kure muntie niye na mo hwehwem na ye no kure se agrada dia oye no wotia Ghana mra na se Ghana mra ni na nia mo Facebook no so no mesika me pani 1k pe dia me pesa me ka no me ka wi a na nka akoma na to ense se sunsum ne ma me kwan bofo ne ma me kwan minim kwan ya obetimi afa so se wo be share se wo be like se wo be ye den na unua bi atimi aba join me live on Facebook me see 1k pe na fe blogger se wo wi ase nyina se ma makamu mfa minim minute dodo ama use die me say se o man Ghana ye jetum se obi en obi je o man ni sika aye die no nko a ena o man ni betumi adi sika ne die a o man ni enyina yie o man ni enyina yie se o man no obi antumi nkofa sika mfiri ba bi ma obi ne sika ye nyina ye nim se ye twa free Switzerland eye ya trust Bank of Ghana no se sika no nko na se ye die ena ye yie na obi ntimi nkomandi sika ema obi na ye gitum se sika we bi ye gitum se sika we ena ye Bank of Ghana sika eye recommended sika ye die ye yie eno nko na ye betumi adi na obi ntimi nkofa se sika gare obi ntimi nkofa se double money obi ntimi nkofa se bosum sika nese omai no ehwehwe mranim nese mra no boagrada na yewura GP police administration anase judicial service no emra na ntumi anya adwuma omai Ghana mon san me jempesa me kana no me mpesa me kasa bebre me say sagrada nsamo a Ghana ye no kore se yewura GP waso ate se ya che no police PRO yewura ba anasa ababa afia tinge eye no kure se mochi oba ye fre no konfo agrada ne semra ne bono ne semra ne ni na ania o my Ghana me se mo nsan me o my Ghana semra ne ni di
said ya o man no mrasie emra no bono anamo tutu na no de ntia mo chi no no e bono ne se emra na ntimi ni agrada ni a o man Ghana mon say me say me dino odifo Kofi Nkwanta and na 21st April 2021 Wednesday and I'm in Okasa Wednesday 21st April 2021 se omani tenasi hwehwe niemam nese mrano bokonfo ba agrada nese mrano ni na nia midino odifo Kofi Nkwanta mi wo Kumasi Kenya asebo sori se mrano eni na nia oman Ghana monsai me mawie Misra sumdwe de magana Ghana nkwaso amagwana nkwaso ensi amagana yie ensi obi biara yie na nasuro de obe wa asafo body osoro Nyankopon hirawo na ya adepa osoro Nyankopon hirawo ohene ba kwaku ata aposo osoro Nyankopon hirawo no mfa watamfo enya ona asenti aso obi biara so obekọ Kumasi online na Nkwanta TV na obehunu sa video na me kan komhye no na metika we yemu ma ponta bia TV program Kumasi online for be interview me odi matem no bibia nya me ya sa grada so okunu a okunu onso ye sofo na sofo dodonchie wo hwa wanim na hwa manim ni monyamfo te seme awu yiri di matem so pa me no wani age wo usu bempa wo frɛ wo ho sɛ sɔfo wo usu bempa wo frɛ wo ho sɛ sɔfo wo sɔre a wo ni akonfo ntafo ayifo kromfo konfo ɛna wo usu bempa ne na hwe abom wo sɔre a so yɛ reverend na wo sɔfo usu bempa reverend no ti ase reverend no sɔfo usu bempa uti ase se wo di reverend wo usu bempa uti reverend ase na apostle Amoakwanta mekoti ameti se me na me hya agrada ankom so obeye konfo na ne bra so sabe nyamedwuma he Apostle Dr. Amoakwanta, I do respect you a lot. Oya me papa oya me na nakra wo nyamedwuma wanyini sene me papa ne wa wasene mo ba ne me anka me pe nanso papa enema bi wo enye wa adwene se wonam kantam asekwan so ki na wo bo no ki kese ne kuta me wo sofo Amoakwanta Apostle Amoakwanta wo nkran ki kese na obebo na Angel TV se wona wo sha agrada ankom so obekom na bra so be nyamedwuma no papa kosere ho bone fa chawate ema obi mfa sika kakra ode be ma no ense nyamedwuma me ba ha betumfo me ba ha bedan de ekoso adi kire mo osoro Nyankopon fa matamfo nyemo na asenti aso otumfo Nyankopon hira mo. The Lord of Kama must protect every Tom, Dick and Harry listening and watching me live on Nkwanta page. Na so for Panyina Amoakwanta me kotia me tinye se yesi o se ya chi agrada de me se radio bi na frɛ me titienge TV ho na so for Amoakwanta wo chese ya ma platform no nya akwanya se comfort by fro agrada me na me share unkom se wo bekom ne braso se wo be ye nyamedwuma he so for Amoakwanta sana wotie na nke die nim so osu bempa nko na ayi nanim osu bempa nko na agrada amane bibi die nti osu bempa do obi anim se do siti organa ha nti nya hwe Reverend Amoakwanta Apostle papa said the waye nyamedwuma chei na waye nyamedwuma ko wanim atutu akwanya chinchina maaman so no emakwa hwe apa bi mfanke kan wa emefra mu na se so fa Amoakwanta be kaye da wo kan sa asem no na respect so tishi minim se bia wo observe ne ma de a ye kan krenchire nipa a lot of complaints and a Ghana will be at it when I will bet me a damn say
agrada ye sika gare 1 Ghana cedi amano adana Ghana fo bi no mo mpe no koreka sa adana Ghana fo bi mpe no koreka sofu bia nyame sa wonu su bia obedi na tem wo so pambuo mu hwe nyame dwuma opamboa ye firi ni mofrase adum pempenso awadu wo so sofu Ebenezer se obedi na tem wo di sofu Ebenezer atam sa wo ya hwan adai enti mo chem so anasa wo ya hwan agrada wo ya hwan wo so sofu Ebenezer mu wo di na tam sa obi amfiu hwa this is time when me catch the Ghana sofu Ojenya me wo hwe me nyame isra wo me catch the Ghana sofu me catch the matiefo me kanu kure amansia nsoroma se jani tumi bi wo mu di asore yentra wo ma Ghana akonfo ne abosomfo me dom and donate like and do emfa wo mani ni so emfa wo mani ni so what this sofo bi attempt to make an play se Kumasi asofo nyina e fake me se munko Kumasi online na munko ntabise TV on YouTube se urade farm so shagrada nkom no agrada me kasa asem na Ghana sofo bi no adane coward. But now as I'm speaking to you now, I am not coward and I'm ready for my life. So me sacrifice me life. I the ma my no me nya hwe. Enchiri ma ne daachi ne hia. Said me baby, me busuani bi nkoya victim. Sofo bia peja, so beba radio, so beba TV, just obedi na tem. Adai. Na yakum dwafo diga. Wo fra wo se wo kunu ye sofo. Chese wo de wo dia sofo atem wo condemn sofo. Na na de wasiesi wo ne wo kunu beti asore. E wo Ghana ha. Agrada yenko Ghana ha. Yenko Ghana ha. Let me tell you the gospel fact. Yenko Ghana ha. Akwanya ni yenya o. Ebrani adaje ni yenwuma nti yenya adaje. Si ebeba Facebook anasi benya akwanya. Nanka de wo grada wo ye ne de enke ye yawa kura ke ye kontomre case anya ho na agra movement for na movement for mi donya mi ka Israel nyankopon ni ntam no kura me se wo se wo na so wo matwofo agrada ah kaish wallahi duba ha wo matwofo no we wo wakola na efe ni kejesi no ha wakola kejesi no onya sound boy busa kejesi so nim kofi wanwan wakola kejesi na no nchen no bigger quest no bisa omu se omu nim kofi wanwan mitumra na ma kire usie o busa kejesi sa ashta o i3 onim ho hwa oni ima ne branya sofo ena ono si na do di kejesi cash agrada baby ana wenne wan kasa wabom pentoa ene wasan hunu nkruma agum na obetumu mirika wo be senyam djuma di nyam djuma anim abetutwi fom na na de wo ana nwoma woni ukuru na ye humu ade akura na sofo panyine opambo nations prophet 1 na osu bempa jimifo no ododonchi osu bempa na ode na fu na nam no na me hu sofo wonim nyansa se sofo osu bempa wo sofo panyine osu bempa enka wo ye me na wonyam dwumam wasene mu ba ne me enka mepe but unyansa ni nimdia woni enti osu bempa me mfa wonya hwe osu bempa ntumi antena se so be defend the kingdom of God sha enya Ghana ha me kanokre se Ghana yesi o freedom of speech, freedom of movement. Hey, and your freedom ne di atiafa so. Me kanokra chiro my Ghana. Agrada, the obeya no waya wie no. So betimi abie wano di sofo bi atem. So be so camera so na obenya akonya wo TV no so. Na mo media commission for media men kamo hwe yaguso bompae. Na se mo man no mpanifo tenase namra se menka ne sei mranimfo ahwehwe nsem na die ntia mo chi agrada no se bono na wo man ni jai no a mesimme mo nsai me nipa mo wo so boro ha
Monhwehwe machira kwamse me fie okumase Kenya ase bosore uduru bosore kro ni ma so open kwanta bi sa fie mummra na momesen me mummra na momesen me open me number so ametumi di amount me number ye 020 76 another 76 423 me senkuta 0244 e WhatsApp 774875 minifia baby am obi afre me na be sen me semra no ebo agrada de ntia mo hwehwe me bono na wo man no ani mram nimfo muso wonfa no hunkodi munja no so your banti eye first offense a Ghana for me de me ho aba someone say me na enyense na ho so obi di amamo yesem na obi tu no ho si ho se yensen no se yewura kwa me nkroma gina ho je Ghana si ho na nne enchirima nyina bo ne din kan na woda na ye na ya asanto gina konkoden ma asanteman dia me so me de me ho si ho ama o man Ghana se agrada chia mo ache no me de mani nko hu na yewura ana awura afiatinge oni police PRO se ye no kure se ya chi agrada ampa yewura GPA me ba so Attorney General me ba mo so minim se post for nsam na be di mo nsam no edumle bi aga na ye bomu dini na nso mom ye ngimu ni mum proof you wrong de omu benya wo police adwuma no manya awie enya afa ne yewura GP wo betoka enya afa ne yewura GP wo besifie de nyankopon di be hira no de hira wa wie se o man ni hwehwem ne bo agrada no man ni se de o wonti o your benti na hodie nti ye onipa bi bewurawura makọ akiri enipa bi bewurawura mu ni mpanifo bi akasa nti anase order from above bi beba mu nti obi ntumi nya de sese wo ye na adwuma bebo ni nti a hey oh my Ghana me ka Yesu ntam no kore mo hwe me live on Facebook no me sese o man ni hwehwem na se bo agrada na wo man no mra ni jai ni se won kodi a o man no me de me ho aba mo nsan me ahoma munchame na mon pete man pete me kana kura kire o man no me se Kumasi online on YouTube mu da mo hwe me Facebook no mo na me ne mo kasan mun Kumasi online on YouTube nkom se urade fa me so shagrada a odi matem mani kan me mani mabusia no eda ho kohonom ne kokohwe se me boa ede na ekoso wo Ghana ede na ekoso wo man ni mu ede na ekoso wo man ni mu se o man no ahwehwe nsem na nsem ne baba wa wei na so o man ni so mfa no hunkodi a me se o man ni me de me ho aba mo nsan me se me kan okra kire nipa me kan okra kire adasa kan okra di kire nchirima yewura GP awie won krato amede ma wono no me se matisi ya chi agrada enam kala bule ni djurum ne krono a obo Ghana fo nti me boa na mamu nya mo adwene se oye sika gare obi ko hono wa mekra obi ana obi ko aduro so wa mekra eyesunsun asem no de abe defend no ho me donyankopon ka Yesu ntam nokure Ghana mon sign me na metu me ho foso ansa na ya sign me ade na ekoso o man ni mu bra bi se ya kan kure kire nipa duma bia ne de sunsum semu katakata ni ye de sunsum semu hunahuna nipa sunsum nyuma nkanye hu sao ni abaye spiritualism sha anya akom ni akomo ya piase akom dada ene akom wono agrada so e konfo wono agrada ko hu bosomda we did not dream ni die na ebu amanfo atro techre ma ne kro no odi bu amanfo na Ghana for mo hwe onse so to police for mo ni magu ase so to police station so to station officer any so to commander onse wani magu ase awie ene wu ko onse wani magu ase national na different station for and a baba arrest agrada ti so to commander na wonte
So to station officer one day. I will be report to her near Fafu Fremo, order from above. Will be report to say Nagra Diana near Fafu Fremo, order from above. Now, hey, masters, Ghana and ya obi diao. Ye nyinaya dia. Ni Ghana ni pure. Me Ghana ni pure. Minchini kumasia dum pampaso. Mina nani atayao. Billy Wise, Billy Berman naneme. Atayao, ni naneme. Pampaso this year and I make a son. Near Fafon, order from above, near Jino. Obiye case because of Kakao de Bema Wedinti. So to police commander, so to station officer. Uye Juma and the Ghana Police Service. Must service with integrity. What the meaning? Papa Posi, so to Posi, won't you see? Obi ko wie obi 2 cities, obi ko ye sister ni Orlando, obi ko fraud, obi mobile money di emfa nko court. Oni dini. Chesa agrada di o sika, agrada di wagidini. Hwe. Sa, ene ekoso Ghana ha. Enye di obi won obi di ba bontin o. Enye di obi ye na obi be kan kire obi. Nye di obi ye so nti na di obi won obi be showcase ya kire obi o. Enye no nipentie ya betom panifo ofie onko obi afom da so nkwa ne kua ni meboa ya betom panifo ofie krobi wanansu krobi toaso enye hyen nyina na yesika enti yewura GP enkrato amede ma wawiei se de ekoso mate se moachi agrada yewura se ye no kore ho Marubaba hu asuka. Nese emrano bono. Yeura. Neko ye order from above. Bibinti. Ye nyai no. Yemfa mono koko. Oyoba. Hey, Ghana. Inchirima oho. The ekosu o mine mu piano because of social media no. Ye record to ho. Ye record to ho. Na me twimo adwene si kwadwom etinum wo se ye gyanoma ye bone no oni hobio ye ne ye so na mumuyo enti ye wuranom a oman ne hyemo nsa mo ka bi ewom mo ye tataso mu aso mo beja oman ne ho akọ na hunu se musumu nchirima wom timpanyini kan se ipa bone ni so oman bebo a otimu bi wo de obekọ okoduo wo de okọ na unuamo kimekano kra kire o man no make say abadwemba ne de obadwemba ne benyansafo de otemase obadwemba eni benyansafo otemase no yojo nchie ne de na koma yese bo mekano kra kire tiefo mekano kra kire mahwefo se video yi bomoden na fa video ma yura GP mame momoden munwo so emfa mon share video no ema police administration asonte gise nyankopon wamfa ne difo bi so anye bibia gada de nania bon ho safo hene mimi sofu panyini te se minimo nyamfo kukurodufo te se me se bi enya do kuno jojo nchie no mpo oda na chie o udi matem on say the Lord of Kamakasa. The Lord of Kamakasa. Enye nra eno na adwuno ndu ne echew. Eno oni mbofo ye adwuma. Enne ukuo oni sunsuma wo ye adwuma ne. Oni mbofo wo sane na enne o my Ghana ati o masum chen. Kotre so tu mo na esika gare obi ba. Sa ready obi free wo so won free so na obi ba mo wagye no. Obi ba mo wagye no kotre ho. Kotre ho. Ghana mama no kranya adwuma. The justice of the country must work immediately. When I was sika beto to bloggers. Meboa. Beto to bloggers.
Ompe juma yempe brebia bo jimin kwasi asem ko school ko sua de ko bobra no adesua kakra usia no so ye broga Jimmy no akoto data no so TV esi so na wo promote akonfo wo promote kwasi asem Nyankopon wo hire wa twa so busumpo akotra brochire no na broga Jimmy forte ho na wo promo konfo ene de oyi na nima me wo so ya konfo piaro nkwasi asem nko a nkwasi asem nko a so do bia grada de na asem be kono so obia wo de wa asem be kono so umu ade muni pa bia umu obia wo wiase min kwanta bi se wo di ka di matem ni monyam 40 semi o ni monyam 40 semi Bishop Daniel Kojo binim be ma say wo didi na tem Bishop obinim di na tem Prophet 1 hwe ni monyam fo kokrodufo enfidudu apapa ya nyamedwuma enti Prophet 1 ni pabase 2 ana 10 entumi megina ho nkase Nyankopon fa Prophet 1 se na boa wo mu ana wo grada hwan na abekire se wo boa ne da akohwifo na do mbegu TV so muyi movie no movie for no na wo bega kwesi de me ka kire wo se wonim kumase fo bi bo abo wato ho no wo bega kwesi se de oba kumase a wonama na dwo no nante saa na ka ho wonim pefe se ade asika gare nye no kore no abetre TV so na wo je ho ohun anim gu ase bega kwesi ohun anim gu ase ne ohun anim gu ase yanka no kure nkyere nipa o enye sika bia ne edie sika bi wo ho ye hunu ebu na nichie sika bi wo ho ye hunu ye bu na nichi gen neska no ko neska bia ne edie enimonyam yento badwemba bia ni honom a obetena se ahwede ekoso se na nige ho ede na ekoso Ghana ye no ne se na amene ye no ne sei ababa wasi so opon bra wabo no wiase ne de why ye wiase ne manyina bi nkaye afidi asofo na wudi o matem wodi mimi ni monyamfo atem asofo be na wuni o matem asofo be na wonka o masem wadi Bishop Daniel Kojo bi ni matem wadi Prophet 1 senior man me yase kuro opambo utimi di opambo atem na wukuro jojo nchie no wo danachi be ma jimi ontu obafo won kanyansa sem nkyere wo kotrese do otobo abon se ne honya na hi se do otare ho se ne wani gire no se wo do oba no kra na so ye konfo so oba no wa jimi kura na se wo de ponko abodam ni wura so abodam opambo she nyamedwuma ase no na wo agrada akunu wen na me kura me she nyamedwuma ase na wo agrada akunu wen na wo wen na wo duru senior man so wodi atem akodi kwabrasi ama atem enti unsuro bibi kakra agrada unim se me menye ni pakan o ana unim bibi ni umukura bibi anka obohunu Jimmy ukura bibi anka obohunu sa koya meka na asemu onkura hwe wodi atemu asa akodi kwabrasi ama ajakuraja wodi na tem ajakuraja movement wodi na tem na mina wodi matem na mi jawo 3 years no na aka se mi jawo kwa number bia wodi eye mi jawo 3 years meboa sabre ni 4 years mun ye wura na asi ma chiwa shetuam agrada wo pa kokko twitwa wonsa no konom wonsa no ohun koyewe wo niema no na be giregyina na be tiatem ni ade na be yiye de obeyi ya ese wuni ani monyam Ghana bio wuni ani monyam bio uba kuma se betu sika fake tugu ye no se sika gare nipa wo magimi ne bedi wachi nipa wo magimi ene bedi wachi de wajimi ene bedi wachi nyansania na adwene mu da ho no de sunwa so na wodidi hwe kwan pass awurade ne eno ane se na amene oh my Ghana
Yanka no krenchire nipa o. Me say asofu mienu na Ghana mo hoye mehi. Owusu bempa. Oza mi pempen wase ni pen. Sofu na efe no owusu bempa no. Awo won kran no, sa owusu bempa no. Ayi politics sofu no. Politics sofu no no. Ena apostle Amoakwata. Ah papa. When ya sembia ma bontia metena TV so say me na me shagra dan kom say obeye komfo. Afa de ne braso so obeye nyamedwuma. Amoakwata. Just ansem hunu no ne jansem fo no keka. Mfie na ye hye nkom say agrada dwumadie na ba wieye. Na obefa asofu dwuma to no ho so no. Papa Amoakwata na wen. Enya afa na metwa ho video. Mesiko Kumasi online video ne da ho. Ko na kokko hwese meboa hwe data Kumasi online for ebe video mi ana metime kam efri tabia TV kono. Kokko he ne konkwanta bi se TV on YouTube na kokko hwese meboa. Adai. Sofo panyina Amoakwata Ghana ni wiase de dodo na animo. Wa chinchina ye nyamedwuma che meboa. Ah. Papa Amoakwata adai. Tikakra odi be hye mvripuma soma me abre wunti. Ah. Onse Frida wo ka sana na wani monyamu che miensa na mienu titoye. Bompa esa uti nyame ne Papa Amoakwata ko nkoto dwanim sre Boniface asem na do wano kan ye no. Wama ge we disika eyusu mo. Ah. Na the Bible says nya dwuma ni di no enti asofu dwuma no nko na obeye adidi ana. Ah. Mo gu Kristo anim ase o. Enti nka wo de Nyankopon anyankom hye ene Awurade amfa na bofo so amfa asem bia amawo se fa magana ne wiase. Se wo na wo hye nkom se agrada abaye komfo. Wo ka sansem fu sei ekọ wanum. Ana wo fin se wo ye smart ya ama wo be ka we di ato Ghana fo tirim. Se wo na hye nkom se obaye komfo afa de braso se wo medi sofo. Papa Amoakwata me kano kra kire wo wonya akwanya kotena TV so a jasa ansem no na me ki na wo bono kese pa kuta me hu tie munya saade no misi mini odifo a me break silence agrada ade na obon TV so krenkekenka mini konfo ba me free beni aba and me throw challenge my electoral commission health umom ye health insurance and umom ye passport migration and na passport office for say me de umuso mumra bonti me kan kire me say agrada emkuta Ghana passport onkuta voters ID e de no free beni aba yan kan kire nipa PNTC for certificate omude maye no me jime de somewhere 2001 or 2000 BBB what you say and abayama mitumi krata kwase bia betre TV so a no abe showcase ga yibi abayama mitumi krata abayama me lances wo koji lances ne se wo ye heba medicine wo ye bibiduro sa lances ni na bikuta tabia heba adutwa bites tam heba nyadua heba hwa obi o ye heba bia kuta bi ade no mu nko gina TV so mu yisika duro jimisem kwase asem sa na mafa mu wadi me kan okra kire Ghana ya frame Kofi Nkwanta-Bisa me kan okra kire on I'm ready said no be bom tu okra me kan okra wo da so movement for utimi bopa meboa ambo hu so wa hia bema kukurudu for 10 gram me boa hwo na mapete agu abontam wo hu wo de ya na mu nkwasiafo na mu nitire na amanfo wo me yusu omomade wo mu ya bibi no wo bomo paaso mama wo de momra muso mo jini mu nsu nyansa mo nasum nyoso mo nom nkwan me adia krata da so I de boy ho ban 225 ekutame na de bra uso wa jimi nese ababa fin we jimi for krasini ba we ya on de sofo ni ba mani monyamfo bia na obedi na tem no obebo pa wo de bra na obeba beto me nam so me nko na me nam obeto kakanka udon so ni tire no bebe ma taku sempoa
no wasoma se ko din kwase asem no wote baabi no on de ontimi ma yana munitire amanfo wo se o mu baabi na amanfo yusu o mu made din kwase asem Udi wa trasi bunkompo nipa dodo se no wate so se agrada agimi sika nipa dodo se no wate so se mikoye sika gare menya nipa dodo se no wate o munka o se mikose mikoye dobromoni mikose mikoye sei yabume dodo se ne koye so mama de bia Ghana police administration amanfo ba bontene beka say na agrada yo this is time muna muni de ntia mache no nemum se mra ni di Emrano bono. Hey! La malakuwa. Say atibi. Itimi transe ma judge bi say na daje. Ne binum susu di omusika ewuram na ya foolish case. Na unim skadia. Unim disine judge na wote adwam no. Na monye saa wa Ghana ama Ghana no monye ni saa ne de bia o man sunsum nsi apinie de bia sunsum na ete o man so no onsi ni tras no onsu saa monye saa ya ha ne ye ba no akwantuo atemu kese bi da soro ho wo ye kremoni na wutie mi ogitum ogi atemu odi wo ye kristoni ogi atemu odi Esumbi wo mu no ogi atemu odi atemu da no one day na nya agrada anko modi enkwasiafo na mo nam TV ni radio so send na me send ena obi na ma obi bua obi ena ya che na kotum ye didi ntobu asei na mo ye de tene nkwasiasem nko a mo de me pa akire kwasi asem nko a ene de agrada na menka ne say ne nam ho apaso because one na ondo wayi nanim abie hu TV ne boa na asofo nkwasiafo bi amonso monya TV ni bi no na monso magya konfo malamfo de ye me ya ne so mu go TV ni so oni pala double mo yere kura oni bi pala spy kura oni bi Edura e de poison akura ne tefre kura woni bi bakakra mo bedie nti edie na mote ho edie ne yeji ne wiase die ne yeji one day no eja hoko konfanoche ba Ghana ekosi sei nti wonwene kura mfa bibi nsusu ho Sikani no ote wontamo ho na woda sore ya wa hu ni bio no e de na ode koye me betufo me be shewu nkran mbe kasa kire wo ni petitiri bio wo man Ghana bia no usu bedi o matem wo hu awie agrada ni suo ami ni suo so fom no wo hu fie na ho asotwe me de enye de na ya me de o emrare na enye adwuma me de me hu si ho Sa IGP hwehwe me ne wonsemu enti IGP you can continue and assist underground work mo investigate me so